chasing after time. And so we need to appreciate this. We will work with public officers who have been in their positions. We must accord them due respect. Tautona Advocate Bokom o solofeditse matona a kemonokeng ya gagwe mo tirong ya bone le gore ba tla tshwaraganela dikgwetlho tse ba kopana le tsone ba le seopo sengwe. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Megopolo e ka fang bana sebaka sa go botsa dipotso le go tlhalosa dikakanyo tsa bone mo mehameng ya temothuo e ka buse lefatshe leno mo isagong gore le ntse dijo tse di lekaneng le go tlhama ditiro. Khamphane ya Kwenantle Farmers kwa Thuli Block e dirisa mogopolo o ka lenaneo la ditshupo tsa temothuo tse di tebagantseng le bana ba dikolo. Karabo Molusi. Disupiwa tse di beilweng ka manontlhotlho go phadisana ke bokao jwa se se ka diragalang mo isagong ka metswedi ya temothuo. Di dirilwe ke baithuti ba dikolo tse di mo kgaolong ya Bobirwa mme di akaretsa dibaga, kapari, dikoloi tsa diterata, ditlatlana, ditshwantsho tse di pentilweng tse di dirilweng ka mmopa le tse dingwe. After dyeing the plum tree, we take the hard part of the plum tree that is called in Sibira we call it. Fa re sena go tsenya motswako o fetola mmala wa mokolwane, re ntsha ditlhale re bo re di loga, re dira ditlatlana tse di ntseng jaana. Upside down to make a finished product. After finishing, we take the plum tree to twist it around. As you see in Sibira we called it khoboma. Ke sala diwairi, e ke ditapolo. E be ke kwana ke dira side nngwe. E be ke dira e nngwe. E be ke dira dilo tse di kopanya ha gare. E be ke bata matsopini ke bohaka. Be ke bata dithini di dithara. I was busy getting my beads inside the tray. Ke tsentse dibaga mo tlhaleng ka kelo tlhoko gore di ska tsa tshologa. Ke bo ke pataganya le letsela le le lone ke neng ke tsentse dibaga go dira leseka le palamonwana e le gone ke ne ke tsenya dibaga mo tlhaleng e thata. I swiped each bead. Baithuti ba kaya fa ba tlhaloganya ebile ba na le keletso mo go gwetlang boikarabelo jwa go nonotsha megopolo eo. Go supa gore bana ba itse gore o ka le makhothone wa ira t-shirt gore gore motswedi wa temo o montsi wa kwa hetla ditiro. Bana ba robile merogo e harologaneng ka gale go supa gore bana ba khona yaanong se se ra gore re le batsa karolo ba harologane di kompone ka go harologana le batsadi ko malapeng ga re neele bana tshoneo platform ya gore ba supe bokgoni ba bone mo temong. We want children. Re eletsa gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone mme bangwe ba abetswe ditalente tse di farologaneng ka jalo re batla go ba thusa go di tlhabolola ka tsholofelo ya gore ba tla aga itsholelo e nonofileng ya lefatshe la rona. For all of us. Ditshupo di ne di akaretsa dikgaisano tsa mmino wa Setswana, ngangisano, ditlhatlhobo kgotsa quiz le go kwala polelo mme baithuti ba ba fentseng ba ne ba fiwa dimpho ga mmogo le dikolo tsa bone. Karabo Molusi, BTV News, Kwenantle Farmers, Thuli Block. Dikhamphane tsa Orange le Botswana di tlamile go nna le seabe mo go tlhabololeng thuto mo lefatsheng leno. Bobedi jo bo sheng jaana bo ne ba ikopanya go abela sekolo se botlana sa Musi dimpho tse di dirisiwa tsa maranyane le malao a baithuti kwa motseng wa Musi. Se baetseng Tebogo. Sekolo se se botlana sa Musi se butse dikgoro ka ngwaga wa 1967. Mme mo nakong eno se na le baithuti ba heta 600. Bosheng jaana se amogetse dimpho go tsweng ko dikhamphane tsa Orange le Botswana e leng di dirisiwa tsa maranyane ga mmogo le malao le dilwana tse di aparwang ke baithuti ka sekolo se na le lehelo le le robalang baithuti. This event marks our commitment as an organization to empowering young minds of today Tiro e supa maitamo a rona le khamphane go nonotsha banana go nna le bokamoso jo bo siameng. Dimpho tsa maranyane tsa thuto tse re di abang di tla thusa baithuti go nna le dikitso. Our students to give them a world of knowledge where students are encouraged to be creative. We believe that coming here and partnering with the Musi village.
Re dumela gore go tshwaragana le motse wa mosu go taga baithuti sebaka sa go phadisana le ba bangwe so that they can come and compete and be the leaders of tomorrow. Sekolo se mo motseng o kgakala ditamelo ka jalo dimpho segolo jang tsa moranyane di le botlhokwa. Ke tiro e ntemogo maswe e dirwang ke lephata la Diptswana moepo wa Diptswana ke re Orange le lona go nna teng ga lona go nna le seabe sa lona ke tiro e ntemogo maswe. Ke lemoga gore le tsisitse le bo materase so se leng gore se promote jalo the dignity ya motho ka gore o ka ithelela gore materase a rona ba ga eswa makgasa mo e leng gore motho tota le ga a robetse ga a robala ga go siameng. Di-gadgets tse le tsone yalo di a gore thusa in this digital world se leng gore they are going to actually enhance ICT integration in our teaching and learning processes. Re le ba council ya boteti re itumela go menaganye re itumela mpho e re amogelang on behalf of bana ba le ba bonang bale because Setswana sa re moruto wa o ise ga o ele se tshwara ke ntšapedi ga se thata. Dimpho tse di tsamaelana le tshego la maitamo a dithabololo tsa senelaruri la bone le le tebagantse le gore thuto ya boleng e akolwe ke moithuti mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o kae mo lehatsheng. Matshelo a baithuti ba mephato ya bothano go ya go bosupa a ta thabologa ka jana ba hiwa dithebulete tse di nang le dithuto tsa bone tsotlhe a barutabana ba bone ba ta hiwa di-laptop. Sebastian Tebogo, Botswana Television, Mosu. Wetso lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme di a tswelela. Company ya Okavango Wilderness Safaris e tla abela banni ba metse e le metlhano kwa kgaolong ya Okavango mpho ya dijo mo kgweding tse tharo fa abela banni ba metse ya betsa le go digwa dijo ka la botlhano mogolo na company eo Remo Alusi Lebekwe a re e thusa ba ba dikobo dikhutshwane mo metseng e ba direlang mo go yone ka lemoga fa le tlhoko la bone le gakadiwa ke komelelo e bakilweng ke le tlhoko la pula mo kgaolong ya bone. Tiny Tsukudu. Mowa o wa kutlwelo botlhoko wa kampane ya OWS mo go ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng o rokoditswe ke go bopuso e ne ya bega fa ngwaga wa temo wa 2022-2023 e le ngwaga wa luba. Go utlweng seo kampane e ne ya lemoga fa go sena go nna bonolo gore batho ba leme go itirela dijo. Kampane e ne ya itama go abela malapa a le 300 mo metseng ya Seronka, Bonutsuga, Eretsa, Betsa le Godigwa dijo go tloga kgwedi ya Ngwanatsele go fitlha ya Hirikgong. Mo sebakeng se re busa yana ke luba le le wetseng kgaolo yotlhe ya Southern Africa. Ke tsaya gore bontsi ba lona le dikile go ba peo mme ga ba tswa sepe. Jaanong kompone e lemogile yone kganyeo gore re leka go ka thusa bao ba e leng gore ga ba ka ba tswa ka sepe mo temong e ditileng le bao ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo seemong sa tshokolo. Ke mpho e leng gore re tla e dira mo kgweding tse tharo ga bane lebile November, December le January. Dijo tsotlhe tse re nang le tsone batsadi mo kgaolong ya Okavango Community Trust mo metseng e metlhano ena ke dijo di ka nna 300. Maina a rona ke a bagodi ba ne ba lemile ya kere ba ba itsetseng hela go masimong ba leng gore la ba itse setse re kile ra kopa maina mo go lona a kere ba bangwe ke ba leng gore ba ne ba ikopetse bothoki a kere ba iseng ba kgone go bua tsone dithuso tseo le ba leng gore re le VDC re le parlamenta motsera le mo gore ba na le lethoko. Bangwe ba ba abetsweng dijo ba supa fa ba itumeletse dimphotse. Ra sokola no ne ra sela jonyana tse dingwe yana ke tsone tse re thusa ke re gola le mo ipeleke yana mme mo gare ga kgodi ga gona mosola o ka e bona yana ga ntse yana ke gone re boneng thuso yana ta leboga yana ebile re gola ke taba werta le bana le bone ba ta kgora mme ke a leboga thata letsatsi la bofelo.
ba OWS ba supile fa ba tla atolosetsa letsholo le la go aba dijo kwa metseng e farologaneng ya mafatshe a mabapi a Namibia, Zambia le Zimbabwe. Tiny Tshukudu, BTV News, Budikwa. Kgosi Bone go bua mang wa ga Thamaga a re go botlhokwa gore setšhaba se emeno ke meletlo ya ngwao ka jana e le botlhokwa mo go sireletseng ngwao. Fa a bua ka moletlong go ipelela ngwao ya bakgatla ba ga Manana kwa Thamaga, Kgosi go bua mang o gateletse botlhokwa jwa go somarela ngwao gore se ka ya nyelela le go letla dikukumane tse di tlang ko morago go nna motlotlo le go ipela ka ngwao ya bone. Abigail Samson. Bakgatla ba ka letsatsi le tshwara ngwaga le ngwaga e le letsatsi la go lemoga le go ipelela ngwao ya bone ka ditiragalo tse di farologaneng tsa ngwao di tshwana dikgafela, dikhwaere, poko le mmino wa setso. Kgosi go bua mang a re moletlo o gatelela botlhokwa jwa go somarela ngwao. Ngwao mo metlheng ya gompieno a re sireletseng se ga rona. Go botlhokwa jalo gore re se sireletse botsadi jame ba ba tswang ko morago ba re ba godisang bana ba rona ba tle ba se hitlhele ba itse gore ke Batswana ba ba tswang kae go ne goreng tota ka gore ga re sa ikitse motlhale re sa itse ngwao ya rona ke moka re tla bo re sule. Mogolane go tswa ko ofising ya boemedi jwa Japano mono re Okawashing o supile fa ngwao e ka nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng itsholelo. However, the Thamaga is also well known for preserving and promoting traditional crafts such as pottery. Ke itse fa motse wa Thamaga o tumile ka go somarela ngwao jaaka le na le lefelo le go bupang dinkgana tsa setso e le lengwe la mafelo a nnileng le seabe mo go tlhabololeng matshelo a batho. Support the local economy and empower the community through sustainable livelihood. Na le mahelo a harologanyeng a tshwana le re mo go lonele lehelo le ba ga itse mo bojanaleng ba ba itseng ba ba ka gakollang ba ka bua gore go ka nna le ditsela tse di ka beng di ka pagama dithaba tsa rona tse ra bona Thamaga le ditikologo tse di ka beng di le mo tikologong eno re le gone ha so seo se ka re tlhamela bojanala batho ba ne ba tswa ga borone ba tla go thuba monono kwano ba pagama dithaba tse ba bona bontle jwa lehelo le le tshwana le lonele mme re ka re ka tsela ntseng jalo ra dira letseno ka dilo tse lehelo le ke diekere di le 11 ke lehelo le le tona thata le re leng gore maikelo a rona ke go dira ditiragatso tse dintsi mo go lone gore e re ntse re tsweletse re be re bajanala re ha ba tswa ko batla go bona gore bakgatla se ba se dirang kwano keng. Se go bua mang a re go botlhokwa go gatisa dintlha tsotlhe fela tsa ngwao gore jaaka dinako di fetoga jaana dikokomane tse di tlang di kgone go tla di ithuta le go tlotlomatsa ngwao ya merafe ya lefatshe leno ka go farologana ga yone. Abigail Samson, BTV News, Thamaga. O tswa re digele ka go lebelela tsa metshameko. Ke a go leboga jalo kaelo sa bone in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse itlang go wena ka Thato Kgosimore a re lebe jalo pego e di gogang kwa pele. Setlhopha sa bomme sa Mahalape sa Real Giants se gatise phenyo ya sone ya ntlha ya ligi ya Botswana Softball Association ka go fapha sa serowe sa Raptors ka 19-6 mo motshamekong o nngwe le kwa toropong ya Selebe Phikwe kwa mabaleng a Makhubu Rail Park. Ke ipidile ga o lebale. Setlhopha sa Real Giants sa bomme se ne sa supa mowa wa phenyo se phamola ining ya ntlha ka 10-3. Raptors ya tae tokafaditse tshameko ya bone mo ining ya bobedi ba ira 1-1 go isa motshameko o go ining ya boraro e neng ya gapiwa ke setlhopha sa Real Giants ka 3-1. Ditlhopha di ne tsa tshameka ining ya bone ebile e le yone ya bohelo ya motshameko e neng ya fengwa ke Real Giants ka dirani di le 5 go le nngwe ya Raptors go neela setlhopha sa Real Giants phenyo ya motshameko ka kakaretso ya 19-3. It was just a game in re ka go lekela tsa there and there. Some of our key players Hadio, but the new players Banere Sayana Kajuni, they came to the party. Habar Sokodisa Husupa, they will gel well Mutini. This is our third game. Me Momo Kongo
re tsene re tare dipaakantse ka ga go sa nnang sente ka gore tota team ya me e phataletse ga gona la le player tse le gore tse di botlhokwa tse le gore re na le tsona ga ke re tse di botlhokwa ke ra like pitcher and catcher. So the two pitchers we have banna go rapa at the go Francistown ke gone go eleng gore ba direla teng and ga bana training time e tshwanetseng. Mo le thakoreng la borre setlhopha sa Real Giants se fentse sa Comets 4-2 fa sa Scramblers se kgwathisitse sa Raptors 8-4. Ke ipedile Gaole Bali PTV Sport Selebi Phikwe. Re ntse re lebile jalo tsa softball setlhopha sa bomme sa Johaneng Wells se faphile sa Rival 9 ka dirani di le 23-1 mo motshamekong wa league ya Botswana Softball Association wa beke ya bone o neng o le kwa lebaleng la National Diamond kwa Gaborone Maapane go rata moeng. Wells e simolotsa motshameko sentle kwa di sa dirang di le 10 go ile nngwe. Bomme bao ba toropo ya Moepo wa Taemane ga ba isko ba tlhole ba leba kwa morago mme ba fenya motshameko ka dirang di le 10 go tsenne setlhopha sa Rivals. Go ne ga supagala sentle fa Wells e ka seke letlelele Rivals go boela mo motshamekong fa ba fenya inning ya bone ka 10 go lefela. Rivals e ne ya latlhegelwa ke inning ya bone le ya botlhano ba latlhegelwa ke motshameko ka di inning di le 33 go ile nngwe Wells. Go teng rata go kopana re train rata go traina ke gone hala mo gore kgontsha ke letse ke gore re di fenye ke gore ga gona gore o ka iretsa gore o latlhegela se se re se batang tota ke gone go fenya tota hala sone se se re bopaganyang ke gone tirisano mmogo go kopana go mabaleng ha re tswa mo mabaleng re nna hatshe ra discussa we have our time together regrouping ke gone hala mo go re thusang gore re kgone nka rotloetsa Batswana gore banna ba ta go lebelela di-game ba re rotloetsa le ka go sponsora di-game because re tshameka le kela e sa nang thotloetso. We made errors in our first inning which led to that team. Re dirile diphoso tse dintsi mo inning ya rona ya ntlha mme se sa dira gore Wells e nne le ditshono tse dintsi mme a re boa ra se ka ra kgona go dira botoka mme fela re santse re tla le ka thata. Ba re biditse and we still have more to do. Mo maduong a mangwe setlhopha sa Wells se fentse sa Rivals 26-0 pele fa e betsa Gideon's Warriors 17-3. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Kwa bokhutlong fa re tswa jalo mo go tsa softball re le batsa mabelo a dikoloi Kevin Barker le Andre van der Walt ba Afrika Borwa ke bone ba fenyi ba lebelo la dikoloi la Botswana Off-Road Championship le ne le tshwaretswe kwa ga Kgatla go rata moeng ka pego. Mo lebelong le neng le kgatlhisa ebile le tsholegetswe ke balatedi ka dipalo tse di kwa godimo borre bao babedi ba ba neng ba kgweetsa koloi ya Toyota Hilux ba fentse karolo ya Production Class D morago ga go tswa kwa morago ba sena go siiwa ke dikoloi ka bontsi mme ba kgona go lwa go fitlhelela ba fenya lebelo leo. Ba ne ba salwa morago ke setlhopha sa ga Shohid Amin le Imran Abi ba monogae. Bafenyi bao babedi ba rentswa go nnile le dikgoreletsi mo tseleng e ba neng ba e dirisa ba itumeletse phenyo ya bone. Technical, hot, but very good. Good driver. It was very nice. We enjoyed it very much here in Botswana. First time we raced here, very good. Re itumetse thata go bo re le mono mme ebile re fentse lebelo le fa go ne go se motlhofo go ne go le mogote gape mo tseleng go ne go na le dikgoreletsi tse dintsi jaaka diruiwa tse di neng di sasanke ga fa thoko ga tsela. We enjoyed a hell of a lot. So yeah, thanks for Botswana. They can tap themselves on the shoulder. Fa tswala gagwe morulaganyi wa lebelo la dikoloi Moez Ahmed a re maikelelo magolo a bone ke go godisa lebelo le gone go thusa bao ba metse e ba tshwarelang mabelo ao mo go yone go tlhabolola matshelo a bone. What do we have to offer in Botswana in terms of terrain for off-road racing? And we said let's look back at the roots of off-road racing in Botswana.
simolosa lebelo le kwa jwaneng pele re ya mmantshwabisi mme re mo legatong la boraro mme maikelo a rona ke go godisa lebelo le mme gape lebelo le thusa le bone ba re tshwarelang mabelo mo metseng ya bone ka gore ra ba hira go re thusa le go ba letlelela go rekisa dijo mme ka jalo ba itirele letseno. We have a reach out program as well for the underprivileged there, where we help contribute drinks, food hampers and stuff, which assist those communities. So we don't go to communities and just race and then go away and forget about them. We try and make it a sustainable thing for the village and surrounding areas so that they also benefit out of what we are doing. Mo letlhakoreng le lengwe la special vehicle, Mohammed Nu le mokgweetsi ka ene Junior Vadi ba ne ba ikgapela maemo a ntlha mo class A. Lebelo la Botswana Off-Road Championship le mo legatong la boraro mme le solofetse go tswalela gape go ya legatong la bone kgwedi e tlang e supa. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Tsa metshameko tsa In Context re di ba phegelwana re tla ba re kopana gape ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko itumele jalo le In Context. Morafe mongwe le mongwe o fitlhelwa mo lefatsheng leno o na le mmino o kaiwang ka one ka go dumelwa e le wa ngwao ya morafe o. Mengwe ya mebino e fitlhelwa mo lefatsheng leno e tshegeditswe ke morafe wa Bakalaka ke wa Dihosana. Dihosana ke mmino wa setso o tswang kgakala ebile go dumelwa o tlholegile kwa kgaolong ya Bokalaka ka o simolodisitse jalo ke batlapele ba letso la Sekalaka. Hosana ke lefoko kana puo ya Sekalaka go tewa motho yo botlhale a na le dikitso. Badiragatsi ba mmino wa Dihosana ba ileng borre le bomme ba apara kapari ya dikete, bontsi ba nako di le mmala o montsho le dikipara tse di tshweu. Mmino o amangwa segolo thata le sedimo. Ditso go ya ka mmino o di tlhalosa fa ene tle re ka nako ya kgaolo e tlhasetswe ke leuba. Kgosi a bitse moeteledipele wa Dihosana gore ba rapelle pula. Mme re morago ga moo ba sena go fela sebatla go nne le maduo pula ene. Pele ga diphetogo di nna teng, mmino o no sa binwe ke mongwe le mongwe. Mabusa pele ba re ka tshwanelo ba ba neng ba tshwanelwa ke go tsaya karolo mo mminong o e ne le ba ba neng ba na le pitso ya sedimo.